Bismillah. Hayakumullah syekh wa barakallahu fikum. Allah yahyik akhi. Ana akhukum Yasir Abu Hasan. أهلا وسهلا مرحبا. حياك الله. في هذا الحديث فيه kinayah. Menunjukkan bahwasanya bahwa budak itu kan secara penampilannya, secara zahir itu ditolak oleh kebanyakan masyarakat. Budak Habasyah hitam itu kan banyak ditolak dari masyarakat. Tapi apabila dia telah tertunjuk secara resmi menjadi pemimpin, meskipun penampilannya surahnya itu kurang, ilmunya kurang, kalau dia sudah tertunjuk secara resmi, maka kita wajib taat dan mendengarnya, dan itulah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah. Nah, كل اسمه الأخ ياسر كل الحاكم مهما كان حتى لو كان فيه لم يتوفر شروط الحاكم إذا نسبت حاكما يجب عليه طاعته مثل الإجابة قبلها. على كل حال هذا ما نعم ليس بجواب. إذا ما عندكم شيء أنا أجيبكم. خلاص إن شاء الله يأتي الجواب من شيخ حفظ الله جزاك الله خير. يذكر أهل العلم بعض الأجوبة، منها أنه باعتبار ما كان سمي عبدا، باعتبار ما كان لا باعتبار ما هو عليه الآن. مثاله في القرآن: وآتوا اليتامى أموالهم التي جعل الله لكم قياما، الآية. سماهم يتامى وليسوا بيتامى، لأن اليتيم لا يعطى ماله حتى يصبح راشدا، إذا أصبح راشدا لم يسمى يتيما. والشرط الثاني أن لا يكون سفيها في التصرف في الأموال فيعطى ماله. فالولد اليتيم قبل بلوغ الرشد، قبل سن البلوغ، يعطى لا يعطى ماله، يقوم عليه قيم، فإذا بلغ أعطي ماله إذا كان غير سفيه. فربنا عز وجل سماهم يتامى في القرآن ليس باعتبار حالهم لكن باعتبار ما كانوا عليه، وهذا كذلك كان في الأول عبدا ثم تحرر ثم وصل إلى الحكم. هذا جواب آخر للعلماء يترجمه الأستاذ، ثم نعطيكم جوابا ثالثا إن شاء الله. طيب. Ya, kata beliau jazakumullah khair atas semua yang sudah ya berperan untuk memberikan jawaban, akan tapi kata saya akan berikan jawaban yang sahih di antara jawaban yang ada. Yang pertama, hadis ini berkaitan dengan masa lalu hamba ini. Jadi dia ketika sebelum jadi hakim dia hamba, tapi setelah hakim keadaannya baik, di situ wajib kita mentaatinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam surat An-Nisa untuk memberikan harta kepada anak yatim. Kapan? Ketika dia belum balik. Ketika dia belum balik, tidak boleh kita memberikan harta, apalagi harta warisan banyak, Lamborghini gitu. Anak belum balik dikasihkan di jalan, ini terjadi rusak harta. Nah, itu ayat ini tidak boleh, tapi kalau dia sudah balik, berikan. Nah, ini kias untuk masalah ini. Jadi hadis ini dasarnya untuk yang sebelum dia jadi pemimpin, tapi setelah jadi pemimpin dia sudah baik urusannya, dia mengerti dan wajib kita taat ke dalam kepemimpinannya. Nah. جواب ثالث عند العلماء قالوا أن هذا العبد هو وال وليس خليفة، أي الخليفة هو الذي تجب له السمع والطاعة بين الدليلين. Nah, jawaban yang kedua dalam hadis ini, wa in ta'ammaru alaikum abdan khabasiyah. Ini wali yang kedudukannya di bawah khalifah. Jadi kalau yang kedudukannya di bawah khalifah tidak wajib syaratnya harus merdeka, karena dia di bawah khalifah. Tapi kalau khalifah wajib pemimpin itu mereka yang betul-betul merdeka. Nah, ini jawaban yang kedua, bahwa hamba ini dia statusnya hanya wali,
bukan khalifah. Karena syarat yang mewajibkan dia untuk merdeka itu apabila khalifah, jadi pemimpin yang tertinggi. Adapun di bawah khalifah boleh dia ya tidak terpenuhi syarat merdeka walaupun dia hanya seorang hamba. Nah. المهم الأخ هو الذي أجاب على كل حال. الحاكم المتغلب يعتبر هو من غلبنا وانتصر في الجواب. بارك الله فيكم. فلتحفظ له. نعم. والأخير. نعم. yang الأخير. إيه. لا. الأخير أو قبله. ليس ياسين. لا. وين الأخ الذي هنا؟ هذا حاكم متغلب. هذا هنا. نعم. رضا. نعم. نعم. Lakin kata beliau jawaban yang mendekati benar adalah jawaban yang disampaikan oleh Al-Akh Ridho, insyaallah yang ya berhak untuk mendapatkan hadiah. Insyaallah bisa diklaim kepada panitia gitu ya. Kadang panitia setelah acara pura-pura lupa. Iya kan? Yang tertawa itu berarti pernah mengalami. Nah, barakallah. السبب الثالث لحراسة إيمان المؤمنين عند الفتن التمسك بالسنة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الباب حديث العرباض: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. Kemudian kata beliau, sebab yang ketiga, perisai yang ketiga agar kita terhindar, terjauh dari fitnah, atamassuk bisunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah diterjemahkan ya. Insyaallah saking seringnya mendengar kalimat ini kita paham. Tamassuk yakni berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan dari hadis ini, alaikum bisunnati. Beliau mengatakan hendaklah kalian berpegang teguh, taat mengikuti sunnahku. Ini perisai yang ketiga agar kita terjauh, terhindar, selamat dari fitnah. نعم. هذا ينفع في زمن الفتن، لأن أكثر الناس عند الفتن لا يتمسكون بالسنة، يقولون علينا بالأمر الغالب، يقولون الآن فتنة قائمة، أهم شيء أن نخفف من الفتنة ولو بأن نتنازل عن السنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعكس تماما، يقول لك تمسك بالسنة في هذا الوقت الذي يفرط فيها الناس. Nah, tapi kenyataan kata beliau sedikit sekali yang mengikuti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Padahal perisai yang paling bermanfaat yang menyelamatkan kita ketika turunnya fitnah, musibah fitnah menimpa kita adalah berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan keluarnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya ini, sebagian besar dari kaum muslimin melihat kondisi mana yang lebih banyak pengikutnya, lebih banyak suaranya, itu yang diikuti. Padahal wasiat Nabi bukan itu. Bukan melihat suara orang terbanyak, pengikut yang banyak, golongannya banyak, tidak. Untuk selamat dari fitnah adalah ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuntunan, alur yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, resep yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita terhindar dan terjauh dari fitnah. Nah. وهناك أثر جميل جدا في هذا الباب يبين لكم وعي الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تمسكهم بالسنة عند الاختلاف. تعرفون ما حصل بين الصحابيين العظيمين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فإن معاوية رضي الله تعالى عنه وجماعته أرادوا أن ينصروا عثمان وينتقموا لدمه من الجماعة الذين هم في جيش علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه أراد أن يؤخر ذلك الانتقام أولا حتى يتحقق من المشاركين،
وثانيا حتى يبرد الدم، لأن الدم لا يعالج بالدم، يزيد في النار. فكان إحداهما على صواب والأخرى على خطأ لا شك. جاء معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له: أنت على ملة علي، يريد في هذه القضية أنت مع علي. بماذا أجاب ابن عباس؟ قال: ولا على ملة عثمان، أنا على ملة محمد صلى الله عليه وسلم. فتأملوا هذا الوعي عند الفتن، تمسك بالسنة ولو كان في أحد طرفي الفتنة رجال فضلاء. Ada kisah yang cukup menarik berkenaan dengan sikap sahabat radhiyallahu an ketika terjadinya fitnah. Ketika terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Setelah terbunuhnya sahabat Jalil Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnah. Sahabat khalifah terbunuh. Dan sekarang umat Islam terpecah. Ali bin Muawiyah radhiyallahu an menuntut, ya tentu saja dengan orang-orang yang bersamanya, menuntut untuk segera menyelesaikan menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Harus dituntaskan, harus dibalas, harus dikisos. Tapi Ali bin Abi Thalib melihat lain. Suasana dalam keadaan tidak aman. Kalau yang didahulukan adalah menghakimi orang yang membunuh Utsman, padahal mereka bukan satu orang, banyak orang. Yang terjadi adalah akan terjadinya pertumpahan darah yang lebih besar di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berijtihad sekarang menenangkan suasana dulu. Sudah tenang, aman, kaum muslimin sudah rukun, baru kalau bahasa kita buat tim untuk menyelidiki dan menyelesaikan menghakimi orang yang membunuh Utsman bin Affan. Tapi ternyata keduanya tidak ketemu. Dan masing-masing, terutama Muawiyah bin Abi Sufyan, ingin ada antara sahabat yang berpihak untuk menguatkan pendapatnya. Suatu hari beliau bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ditanya sahabat ini Abdullah bin Abbas. Kita tahu bahwa suara Abdullah bin Abbas adalah luar biasa, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, ya bin Abbas, anta ala millati Ali, anta ala millati Ali. Maksudnya, engkau bersama aku atau bersama Ali? Harus berpihak. Lihat kata beliau, bagaimana jawaban sahabat agar keluar dari fitnah dan tidak menjadi sebab mereka yang menyebar memperbesar fitnah. Aku tidak menjadi pendukung penyokong Ali dan juga tidak menyokong Utsman bin Affan. Padahal ini semua sahabat mulia, tapi ketika fitnah perlu kepiawaian di dalam menyikapi fitnah agar kita tidak menjadi penyebab meluas dan besar fitnah. Wa ana ala millati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada perisai yang ketiga tadi. Saya berada di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau misalnya Abdullah bin Abbas mengatakan, iya, saya pengikut Ali, apa yang terjadi? Boleh jadi perselisihan lebih besar, boleh jadi justru darah Abdullah bin Abbas ditumpahkan. Tapi kebijakan dalam menyikapi fitnah dicontohkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ini. Saya tidak penyokong Ali, tidak penyokong Utsman, tapi saya berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aman. Sehingga tidak memunculkan kecurigaan pada Muawiyah dan juga kepada Ali radhiyallahu anhu.
الحارس الرابع هو حراسة إيمانك بأن تلجأ إلى العلماء الربانيين المحققين الكبار في زمن الفتنة. والدليل على ذلك من الحديث، حديث الباب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. فلاحظوا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في التمسك بالسنة والرجوع إلى المهديين الراشدين. لماذا وصفهم بالرشد والهدى؟ لأن الراشد هو الذي نجا من فتنة الشهوات، والمهدي هو الذي نجا من فتنة الشبهات. فهذا هو العالم الذي يكون ربانيين وقدوة في أمته، لا سيما عند الفتن. Nah, kemudian kata beliau, perisai yang keempat agar kita terhindar dan selamat dari fitnah adalah tamassuk bisunnati as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, terutama al-mahdiin ar-rasyidin minhum. Kita berpegang teguh dengan sunnah sahabat radhiyallahu anhum, terutama sahabat yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia akan menjadi penyelamat dari fitnah ini. Ar-rusdu maksudnya kata beliau alladzi naja min fitnatis syahwat. Ar-rusd ar-rasidin ini mereka yang selamat dari fitnah syahwat, dari fitnah dunia. Dan huda al-maksud di situ adalah selamat dari fitnah subhat. Dan itu sudah ada pada sahabat yang menjadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencontoh mereka, karena mereka adalah contoh hidup untuk terhindar dari fitnah, baik dari fitnah subhan maupun dari fitnah syahwat. يبقى الآن الكلام عن شيء مهم، وهو الحارس الرابع، وهو حارس العلم. من أين أتينا به في الحديث؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بالسنة سنة الخلفاء الراشدين المهديين. لماذا؟ لأن من الذي يعرف السنة من البدعة؟ أليس العالم؟ من الذي يكون مهديا راشدا؟ أليس العالم؟ فالمقصود إذن أخذ العلم، بقدر ما تأخذ العلم تنجو من فتنة الشبهة الثوارات ما إليها، بقدر ما يكون عندك من علم. فإن لم يكن لديك العلم تأوي إلى العلماء الذين يحق لهم يتكلموا في هذا كما سيأتي وصفهم إن شاء الله. Nah, kemudian yang kelima, agar kita selamat dari fitnah adalah merujuk kepada alim, kepada kibar ulama. Karena dalam makna al-huda wa rusyd terkandung di situ, agar kita mengambil ilmu dari mereka yang betul-betul punya kapasitas ilmu. Karena ilmu adalah jalan untuk kita selamat dari fitnah. Ilmu yang akan menyelamatkan dari fitnah. Oleh karena itu rujukannya kepada alim. Tidak sembarangan kita mengambil pendapat, tidak sembarangan kita menukil fatwa, sampai kita tahu bahwa fatwa itu betul-betul keluar dari memang ulama yang kapasitas keulamaannya diakui. Nah, إذا هذه 5: تقوى الله، ثم السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ثم تمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بسنة الخلفاء أي الحكام، ليس خاصا بالأربعة المعروفين، الحكام إذا اجتمع فيهم الرشد والهدى. والخامسة العلم، لأن العلم يقضي على كل شبهة. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسماهم مستنبطين
ولا يستنبط إلا مجتهد. إذا تأملوا بارك الله فيكم، عند الفتنة لا ترجع إلي أنا وأمثالي، ارجع إلى العلماء الكبار. هذا الذي يستهوي أكثر الجماعات الثائرة والمختلطة بالفتن والمتورطة فيها، أنهم لا يرجعون للعلماء الكبار، إنما يرجعون إلى أصحاب العواطف، والله المستعان. Nah, kata beliau, jadi ada berapa? Khirasah minal fitan. Ada 5. Yang pertama, irfa sautakum. Yang pertama, taqwallah. Yang kedua, as-sam'u wa ta'a. Yang ketiga, tamassuk bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, tamassuk bi sunnati sahabah. Yang kelima, al-ilmu. Yang kelima, perisai diri kita, bekali diri kita dengan ilmu. Karena tidak ada yang bisa membebaskan kita dari fitnah, baik syahwat maupun syubhat, kecuali dengan ilmu. Dan ilmu, karena kita awam, apalagi dalam suasana fitnah, rujukannya kepada alim yang mu'tabar, alim yang diakui keilmunya, alim rabbani, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ja'ahumul amru minal khaufi wal amn adza'u fi. Ini ketergesa-gesaan maksudkan dalam ayat ini. Ketika datang perkara, baik perkara yang berkaitan dengan keamanan atau rasa takut musibah yang menimpa kita, belum apa-apa mereka sudah sebarkan. Seandainya kata Allah mereka kembalikan kepada Rasul, yakni ketika Rasul masih hidup, atau kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kepada alim, tidak tergesa-gesa mereka membuat kesimpulan, tidak tergesa-gesa untuk terjun atau apalagi menyebarkan fitnah isu tadi. Kembalikan kepada alim. Apalagi sampai dia merasa diri dia sudah alim, dia yang berfatwa. Ini musibah. Kembalikan kepada yang berhak untuk memberikan fatwa. Dan itu ilmu. Sekali lagi, ilmu akan menyelamatkan kita dari fitnah dan syubhat. Dan rujukan ilmu adalah pada alim, pada orang yang alim. Jadi lihat, sebelum kita bersikap, sebelum kita terjun menyebarkan isu, maka perhatikan dulu. Kalau ini sebar akan menyebabkan kehebohan bahwa ini fitnah, maka rujukan kita apabila kita tidak punya ilmunya, kembalikan kemana? Di sana siapa yang paling utama untuk kita ambil ilmunya, pendapatnya tentang masalah yang sedang terjadi, dan itu akan menyelamatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. العلماء قسمان: عالم متمكن يفتي في كل شيء مما مضى ومما يأتي، لأن قد تأتي أشياء جديدة فيفتي فيها. عالم آخر قاصر علمه على أن يفتي فيما يكون من عموم العقيدة، من عموم الفقه والأخلاق وما إلى ذلك، لكن المستجدات الأشياء الجديدة ليس أهلا لها. هذا ينبغي أن تحفظ هذا التصنيف لأنه مهم جدا عند الفتن. Nah, kemudian perlu diperhatikan kata beliau, ulama ada dua. Ada ulama yang mutamakkin, artinya ilmunya betul-betul kuat, luas, paham dengan keadaan, baik masalah-masalah yang terdahulu atau yang akan datang. Banyak perkara-perkara yang bermuncul di masyarakat, baik berkenaan dengan politik, dengan harta, dengan jual beli dan lainnya. Ini ulama rujukan. Yang kedua, ulama yang ilmunya terbatas. Dia punya ilmu tentang akidah, tentang fikih, tapi terhadap perkara-perkara baru dia tidak memahami. Maka disitulah perlu kita sebelum mengarahkan
lisan kita, pena kita atau jari kita untuk mencari jawaban terhadap isu-isu yang ada yang terbaru. Kita lihat dulu, apakah ulama ini mutamakin, ulama ini paham betul terhadap persoalan ini atau dia tidak paham. Maka rujukan kita kembali kepada ulama yang mutamakin, yang betul-betul paham dengan persoalan, dengan dasar-dasar persoalan, apalagi berkaitan dengan fitnah yang terjadi akhir-akhir ini. واحذروا بارك الله فيكم أنصاف المتعلمين عند الفتن. يقول ابن تيمية رحمه الله: يفسد العلم 4: نصف متكلم، أي متكلم في العقيدة يكون نصف علمه نصف، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب. فنصف المتكلم هؤلاء يفسد الأديان، هذا يفسد الأديان ويظن أنه يحسن صنعا، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membagi tentang ilmu. نصف متكلم في العقيدة، نصف فقيه، نصف نحوي، نصف طبيب. Nah, yang pertama adalah nisful mutakallim. Orang yang ilmunya tidak memahami masalah tapi berbicara tentang akidah, maka ini akan merusak agama. Kemudian nisfu tabib, ya ilmunya sekedarnya saja tapi dia ngambil profesi tentang kedokteran misalnya. Apa yang terjadi? Yang dirusak badan. Nisfu nahwi, dia belajar nahwu tapi tidak mutamakin, ngajar nahwu. Apa yang terjadi? Yang rusak adalah lisan. Mansub jadi majrur, marfu jadi sukun gitu ya, marfu jadi mansub. Karena apa? Ilmunya setengah-setengah. Yang terjadi apa? Rusak bahasa Arab kita. Kemudian nisfu lisan, artinya ilmu, belajar ilmu nahwu tapi tidak mendalami. Kemudian dia tiba-tiba sudah terjun di masyarakat, mengajar, bikin halaqah, bahkan bikin ma'had. Apa yang terjadi? Ya, santri yang lulusannya ketika dites, yang terjadi adalah apa? 70% katanya nahwunya rusak. Nah, ada kisah di situ ya. Nah, fadhal. إذا كان بقي شيء من الوقت فإنني أختم لكم إذا كان بقي وقت الأسئلة فقط فإنني إذن أتراجع عن قصتين في هذا الباب لنبقى معكم إن شاء الله على ما تريدون أو ما تسألون. بارك الله فيكم. Baik, karena mengingat waktu kata beliau, sebenarnya beliau masih ada menyampaikan beberapa kisah lagi berkaitan ini, tapi karena waktu ini adalah kesempatan untuk ikhwan menyampaikan pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada istifsar, silakan. Untuk pertanyaan kita sudah menerima dari scan QR Ustaz yang sudah difilter Ustaz Edi Perwanto BA. Apakah sudah dikirimkan ke WhatsApp-nya Ustaz? Ustaz Adi ya? Ustaz Adi apa Ustaz Edi? Ustaz Adi. Nah, ini Ustaz ya? طيب يقول السائل تقول أنا امرأة مسلمة غير متزوجة. Saya seorang wanita tapi belum menikah. Nah, wa a'malu fi syarikatin
tulzimuni bisafar ila kharijil Madinah. Saya bekerja di satu perusahaan yang mengharuskan saya safar keluar kota. Bisababi tabiatil amal, karena tuntutan pekerjaan. Fama hukmu safaril mar'ati biduni mahram fi syariatil Islam? Soali yang pertama, apa hukum safar seorang wanita tanpa mahram dalam Islam? Yang kedua, soal tsani, wa hal yajuzu dzalika idza kana safar min mutatallibatil amal? Soal yang kedua, apakah boleh saya melakukan safar tanpa mahram karena tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan? Jazakumullahu khairan katsiran wa nafa'allahu bi ilmikum. Nah. إذا الأخت تسأل سؤالين، السؤال الأول حكم سفر المرأة بلا محرم، والثاني حكم عملها حيث يفرض عليها شيء من المحرمات كالسفر بغير محرم. أما سفر المرأة بلا محرم فإن الذي يجيبك هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا غير، وأنت مؤمنة تحبين الرسول صلى الله عليه وسلم وتطيعينه ككل مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. الحديث واضح في بابه هذا. وقد جاء في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في الغزو، أنا سجلوني في الجهاد أخرج أجاهد، وإن زوجتي تخرج مع مجموعة من النساء لتحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترك الجهاد وحج مع امرأتك. هذا الشطر الأول، وسأجيب عن الشطر الثاني بعد ترجمة الأستاذ بارك الله فيه. Baik. Jawab terhadap pertanyaan ini, kata Syekh, apakah kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab, tidak diragukan, kita sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Persoalan sekarang, kata beliau, Syekh mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang masalah yang ditanyakan ini, hukum safar wanita tanpa mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu, tidak halal mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, antusafir bi ghairi dhi mahram. Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian dia safar tanpa mahram. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita, dan kita mencintai Nabi. Kemudian kita meninggalkan perkataan Nabi karena perkataan pulau atau kepentingan yang lain. Kemudian kisah, kata beliau dalam satu hadis, seorang laki-laki yang sudah beristri datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan ini tutibtu al-ghazu fulan wa fulan. Aku sudah terdaftar untuk diberangkatkan dalam peperangan tertentu yang diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi istriku juga sudah daftar haji dengan rombongan, dan dia tidak ada mahram kecuali aku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pergi keluar bersama istrimu. Artinya temanimu, istrimu. Dia butuh mahram untuk haji. Perbandingannya jihad adalah ibadah sangat agung. Tapi ketika dalam hal ini, dahulukan engkau menemani, menjadi mahram istrimu untuk berangkat haji, tunda jihad. Nah, وما الشطر الثاني فجوابه قد سبق في المحاضرة، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانوا يمنعونك من الاستمرار في العمل إذا لم تطيعهم في السفر لأجل الوظيفة، فاترك الوظيفة لله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Nah,
Kemudian jawab yang kedua, kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk yang kalau resikonya memaksiati Allah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk, kepada aturan makhluk. Tadi karena tabiatul amal tadi. Karena tuntutan pekerjaan, tuntutan perusahaan, kemudian kita melanggar hukum Allah. Safar tanpa mahram. Artinya melanggar hukum Allah dan itu tidak boleh. Dan yang kedua, apabila kita mentaati Allah, mentaati Rasulnya dengan tidak berpergian kecuali tanpa mahram, kemudian karena tidak ada mahram kita tinggalkan pekerjaan, insya Allah Allah akan gantikan yang lebih bagus. Pekerjaan yang aman di tempatnya atau mahram, ya, mahram yang bisa menemaninya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu bi khairin minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena taat kepada Allah, takut terjerumus terjatuh ke dalam satu yang diharamkan oleh Allah, insya Allah akan Allah ganti yang lebih baik. Diganti amal yang baik dan carikan mahram insya Allah. Nah, soal thani, Sa'il yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatul Syekh barakallahu fikum, kaifa yakunu mawqifan tujaha ba'di ikhwanina alladhina yaltazimuna bimanhajis sunnah walakin yura inda katsirin minhum su'un fil akhlaq ka'adamil wafa'i bid-duyun wa dhulmi ba'dihim li ba'din wa iqtiyab ikhwanihim wa dhikrihim bisu'i indal ijtima'at wa hadzal amrun qad yud'afu al-qalbu ahyanan wa yu'thiru fi al-iman fanarju min fadilatikum tawjihan wa nasihan fi kayfiyati ta'amul ma'a mithli hadhil ahwal. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khair. Pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, mudah-mudahan Allah memberkatimu. Bagaimana nasihatmu berkenaan dengan sebagian ikhwan kita yang mereka pada intinya sangat senang dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi di beberapa perilakunya bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti akhlak yang buruk, kalau ngutang sulit bayar. Nah, atau kezaliman yang lain seperti ghibah atau menyebutkan hal-hal yang buruk yang terjadi di masyarakat. Yang jelas ini akan mengurangi keimanan kita, melemahkan iman kita dan berpengaruh pada iman kita. Mohon kepada saya untuk memberikan arahan penjelasan tentang masalah ini. Jazakumullah khair. كيف يكون ممكن تجاه بعض إخوان الذين يلتزمون لكن سوء الأدب سوء الأخلاق. هذا أخوكم يشتكي من أخلاق إخوانه الذين هم على عقيدة سليمة وعلى طريق قويم على السنة، لكن أخلاقه غير مستقيمة. لا شك أن الدين جاء يا إخواني بأداء حق الله وحق الخلق. حق الله أن يؤمن به حق الإيمان، يستقيم على ذلك بما في ذلك حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء يدرجون حق الرسول صلى الله عليه وسلم مع حق الله تبارك وتعالى. فكن طائعا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقيدتك في اتباع السنة، وكن طائعا لله في تمسكك بخلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا ذو الخلق العظيم قد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاحذر من الفساد في الأموال، واحذر من فساد علاقتك بوالديك في
في بر الوالدين، وكذلك من علاقتك في جيرانك، وكذلك في أداء عملك الوظيفي حق القيام حتى لا تأكل مال الحرام. وهلم جرا وامسك لسانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: املك عليك لسانك، أمسك لسانك عن إخوانك المسلمين، والله يحفظني وإياك والمستمعين جميعا بحفظه. Nah, jawaban terhadap pertanyaan kedua, mereka yang sudah mengenal sunnah dan menjalankan sunnah tapi sebagian adab dan akhlaknya buruk. Kata beliau, agama kita memerintahkan kita untuk menegakkan dan menunaikan dua hak. Hak kita kepada Allah dan hak kita sesama manusia, sama hamba. Hak kita terhadap Allah Subhanahu wa taala mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, tidak mensekutukan Allah dalam ibadah kita. Sebagaimana juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akidah dan dalam keimanan, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlak. Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita, di samping kita menunaikan hak Allah, iltizam dengan agama Allah, dengan akidah, dengan sunnah, juga kita harus juga menunaikan hak ibad, karena ini perintah Allah dan perintah Nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya sangat mulia, dan kita diperintahkan untuk mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dalam akidah dan keiman, juga dalam akhlak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus bukan hanya sekedar mengajarkan, sebatas mengajarkan akidah keimanan, juga untuk meluruskan, memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, hindari akhlak-akhlak yang buruk. Jangan sampai kita menyakiti teman kita dengan lisan, dengan perbuatan. Islam mengajarkan kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua, tidak menyakiti tetangga, dan juga amanat dalam pekerjaan yang diberikan kepada kita, yang kita sudah punya kontrak di dalamnya. Amanat itu termasuk akhlak, hak manusia. Karena kalau amanat ini tidak dilakukan, berarti kita telah terjerumus ke dalam akhlak yang buruk dan menyakiti saudara kita atau tempat kita bekerja. Dan ini juga lidah kita. Kita dituntut untuk belajar agama yang sempurna, tidak hanya sekedar akidah dan keimanan, tapi juga akhlak, termasuk lisan kita. Jangan sampai kita masya Allah akidahnya alhamdulillah wa sunnah, ibadah yang bagus, tapi lisan kita menyakiti teman-teman kita dengan riba, dengan namimah, dengan dusta, dan kata-kata yang lainnya. Nah, ini bukannya keluar dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuffa anka hadza." Jaga lisanmu. Jangan berdusta, jangan riba, jangan namimah. Bahkan akibat-akibat yang lain, ya, karena buruk akhlak ini banyak didapatkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita jangan terjerumus di dalamnya. Sudah baki soal aja. Nah, Sa'il yaqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilatu Syekh barakallahu fiik. Fi hadzal zaman kathuratil akhbar. Wa min bainiha al akhbar al muta'alliqa bi siyasatil hukumah wa qararatiha. Wa hatta man la yarghab fi mutaba'ati hadhil akhbar fa innahu yasma'uha fi majalisil jiran aw fi ahadithil zumala'il amal. فيتأثر بذلك وربما يجد في نفسه شيئا من الحزن أو الاستياء تجاه الحكومة فما توجيه فضيلتكم بمثل هذه الحال وكيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الأخبار حتى يحفظ دينه وقلبه جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
تترجم؟ طيب، أولا كونه يبغض مسؤولا ظالما غير عادل هذا ما فيه إشكال. الله ما حرم عليك أن تبغض صاحب الذي يتبغض إلى الناس بخلق سيء كان مسؤول وغير مسؤول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم يبغضونكم، إلى آخر الحديث في صحيح مسلم. ثانيا، ينبغي للإنسان أيام الفتنة أن يترك الاستخبار، لا يستخبر، لا يطلب الأخبار. هكذا كان السلف، كان السلف يمكثون في بيوتهم. يقول بعضهم: مكثت 7 سنين أو 9 سنين لا أخبر ولا أستخبر، أي لا أتتبع الأخبار. وهذا لا علاقة له بعدم الاهتمام بأمور المسلمين، ولكن الإنسان يريد أن يحفظ قلبه من المشاركة، لأنه إذا تتبع الأخبار مال إلى إحدى الطائفتين، وهو مطالب أن يقطع ما بينه وبين الطائفتين جميعا حتى لا يقع في قلبه داع يدعوه إلى المشاركة. فهذا الذي ننصح به الإخوة، أن يتركوا الاستخبار، لا فائدة منها، لا سيما الآن وهذه الجوالات تستفز الناس للتتبع. هذه فتنة عظيمة 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 جدا. يبدأ الإنسان باقتناء الجوال، يتصل بأحبابه بأهله بكذا لبعض المصالح، ثم بعد ذلك يتقدم به الشيطان استدراجا، يستدرجه، يقول هناك أشياء تباع ابحث عنها فيبحث، ثم يستدرج الشيطان يقول هناك أخبار ما الذي حصل في السياسة وغيرها، ويتتبع، ثم يستدرجه إلى سفاسف الأمور، أشياء لا قيمة لها أبدا. هم الشيطان أن يصرفه عن مطالعة القرآن، عن مطالعة كتب الدين، عن فعل الخير. وبعضهم يقصر في بيته مع زوجته وأولاده تتبعا لهذا الجهاز أو هذا الذي أنا أسميه الصنم، لأن القلوب متعلقة به تعلقا شديدا، نسأل الله السلامة. هكذا. وبعض النساء تقصر في بيت زوجها أيضا، لا تعتني بالأولاد، وإذا أو على الماشي فقط. وأنا أعرف أكثر من 10 أسر تعرفتها أنا حصل الطلاق بسبب هذا الأمر، والله المستعان. Nah, pertanyaan. Nah, di zaman ini banyak sekali berita berseliweran, bertebaran di antara kita, di antaranya berita tentang masalah politik berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan berita-berita ini terdengar dan sampai kepada kebanyakan kita, bahkan mereka yang terkadang tidak menginginkannya, karena saking luasnya penyebaran ini. Terkadang didapatkan di tempat kerjanya atau di teman ngobrol, tiba-tiba masuk ke masalah tentang berkaitan dengan politik, dan akhirnya dia terpengaruh dan mengikuti berita-berita itu walaupun kadang dia tidak senang. Nah, bagaimana pendapat Syekh dan nasihat Syekh tentang masalah ini? Wa kaifa yanbaghi lil muslimi ay yata'ammal ma hadzal akhbar hatta yahfaz dinahu, dan bagaimana agar sikap kita terhadap fitnah-fitnah ini, berita-berita politik ini, agar kita terselamat dan terjaga hati kita. Jazakumullah khair. Jawaban Syekh, kalau kita mendengar tidak sengaja, tidak ada dosa bagi kita. Tidak sengaja terdengar lewat, karena mau tidak mau di setiap zaman mesti ada ya pemerintah yang buruk, yang zalim dan lain sebagainya. Yang masalah, kata beliau, kalau kita sengaja mendengar, hanyut di dalam berita-berita, menghabiskan waktu kita, melalaikan amanat dan tanggung jawab kita, itu yang bermasalah. Dan ini menyelisih manhaj salaf. Tatabbu'ul akhbar namanya, hanyut di dalam mengikuti berita-berita. Dan lebih parah lagi, istidraj, kata Syekh. Asalnya hanya sekedar mendengar, mau tahu saja apa yang terjadi di luar sana. Kemudian kok menari. Akhirnya apa? Hanyut di dalamnya dan ikut
di dalam kancah berita bahkan fitnah itu. Mulai dia menulis, mulai dia nyampaikan, kirim ke grup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terjerumus dalam jebakan syaitan. Ya, tidak bisa keluar dari majelis politik dia setiap ke waktunya. Sampai-sampai dia melalaikan tanggung jawab dan hal yang diwajibkan kepadanya. Mestinya, kata beliau, HP yang ada di tangan kita ini musibah. Kalau kita tidak bisa gunakan dengan benar, ini musibah, akan mencelakakan kita. Ya, dan ini jelas pengalaman. Mestinya HP yang ada pada kita ini digunakan untuk mendengar Al-Quran, murajaah Al-Quran, belajar ilmu agama, baca fatwa ulama, hal-hal yang bermanfaat. Tapi karena mengikuti ini, asalnya coba-coba saja, iseng penasaran, akhirnya apa yang terjadi? Hanyut, demam dengan politik dan ikut kancah di dalamnya, sampai muqassirin fi ahli baitihi wa zaujati wa ahlihi, lalai dengan keluarganya. Dia di rumah tapi tidak kenal dengan orang tua, tidak kenal dengan istrinya, sibuk dengan berita politik, lalai dalam mendidik anak. Dan ini musibah yang besar, dan ini sudah banyak contoh dan musibah disebabkan ini, hanyut dalam hal mengikuti berita-berita, terutama berita politik, dan lalai dari tanggung jawab yang mesti dia emban. Tanggung jawab terhadap dirinya, hak Allah kepadanya, hak anaknya, hak istrinya, hak orang tuanya, dan hak saudaranya. Oleh karena itu kata beliau, manhaj salaf adalah menghindari, menutup rapat-rapat pintu ini yang memang tidak bermanfaat untuk kita. Bahkan sahabat sudah menjauh sebelum itu terjadi. Mereka tinggal di rumahnya, menutup pintu dan berbanyak ibadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah ketika ada hal-hal yang akan menjerumuskan kita dari berita-berita tadi. Kemudian al-akhir, tahu habis. Nah, kemudian soal qabla al-akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Kaifa yuhafizu talib al-ilmi ala al-ikhlas والثبات والاستقامة مع كثرة الملهيات في وسائل التواصل الاجتماعي وما فيها من فتن النساء وفتن الدنيا الرقمية. نرجو من فضيلتكم التوجيه والنصيحة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. هذا سؤال واسع. كيف يتعامل الإنسان، يقول السائل، مع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك؟ إما أن تتواصل تواصلا محدودا كما يقول بعض أهل العلم اليوم، ساعة أو ساعتين في 24 ساعة. تحتاج إلى فلان، إلى أهلك، تحتاج أن ترسل فائدة طيبة، أن ترسل درسا، هذا كله طيب. وتقطع بعد ذلك، ولو انقطعت أنفاسك التي تريد الجوال اقطعها. كما أنت الآن جالس تستمع إلى المحاضرة ونفسك مجرد ما أقول سبحانك اللهم وبحمدك تقفز على الجوال تفتحه، ماذا فيه؟ هذا مرض خطير. هذا مرض خطير واستدراج. كل من كان هكذا فهو مستدرج. فاحذروا بارك الله فيكم. فهذه الهواتف جعلت لأجل الاتصال في حقيقة الأمر، ثم تبعها أشياء. فمن كان لا يستطيع يتحكم في نفسه فليقطع عن نفسه النت تماما، لا حاجة له به، وليرتبط بربه عز وجل، فعنده خير القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أسأل الله أن لا يجعلني وإياكم من الغافلين. Pertanyaannya, bagaimana talabul ilmu untuk menjaga dirinya untuk senantiasa tetap dalam keikhlasan dan istiqomah dalam agama, sementara godaan di mana-mana, terutama di media sosial, ya, yang di dalamnya penuh dengan fitnah. Dan di antara fitnah itu adalah fitnah wanita, fitnah dunia dan lainnya. Mohon
kepada saya untuk memberikan nasihat dan taujih kepada kami. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Jawab saya, HP dan yang semisalnya jaringan internet tidak diragukan ada manfaat, tapi juga dorongnya sangat banyak. Oleh karena itu talabul ilmi untuk menjaga dirinya, menjaga hatinya, menjaga keimanan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selamat dirinya dari fitnah ini. Apabila seorang tidak mampu untuk memfilter dirinya, menjaga dirinya, terutama talabul ilmi dari fitnah ini, maka putuskan sebabnya, bahwa sebab dia lalai dari ibadah kepada Allah, dia lalai untuk murajaah pelajarannya, lalai dari murajaah Al-Quran dan masalah yang lain, dan tidak bisa kecuali dengan memutus jaringan ini. Jaringan internet, putus, karena ada yang lebih penting, ada yang lebih baik yang harus kita jaga, yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga ibadah kita, karena inilah simpanan kita untuk menyelamatkan kita. Adapun ini tadi, kalau kita tidak bisa menanggulanginya, tidak bisa mengatasi kemudaratan-kemudaratannya, maka yang terbaik adalah kita memutus ini dan bertakwa kepada Allah, disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, baik terutama dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal akhir ya. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يسلمنا لكتابه عز وجل، ويسلم نفوسنا به، ويسلينا به، يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عن بلادكم الحبيبة هذه شر الفتن والتفرق، وأن يجمعكم على كلمة سواء عن الكتاب والسنة. ونختم بالدعاء الذي كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم مجالسه، ونقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وشكر الله لكم سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebagai penutup, kata beliau, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menuntun kita, menjaga kita untuk tetap istiqomah di atas agama kita. Terutama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauhkan, terhindar dari fitnah baik zahir maupun batin, dan kita dijauhkan dari perpecahan antara sesama kita. Kemudian sebagai penutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, limpahkanlah kepada kami ketakutan kepadamu agar kami terhindar dari azab-Mu, dan limpahkan kepada kami ketaatan kepadamu agar kami sampai kepada surga-Mu, dan berikanlah juga kepada kami keyakinan yang akan menyelamatkan kami dari segala huru-hara. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala fitnah, terutama dari fitnah agama, dan janganlah kami dijadikan di hati kami terlalu tamak kepada dunia, dan selamatkan dari segala hal-hal yang merugikan kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sampaikan terima kasih dan syukur banyak kepada hadirin dan semuanya atas telah hadir di dalam majelis ini dan telah menyimak dengan baik
dari apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari apa yang sudah kita sampaikan dan kita dengar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.